TIPRA Motha Bodoni Adong Haikeba Neta Motilal Debormani Malkhung by Sepahijala Hangkor Sabhadhipati Sopriya Das Dotoni Malkhung Dadaksidak Thutailaikha Lahar Patimong Keshani Baki Langma Chona Nikatika Sepahijala Hangkor Porishoti Sabhadhipati Sopriya Das Dotto Farsalodi Puni Damchini Shuti Thamchita Mani Jorabor Bisramganj Railway Station Gana Podonogor Amchai Bisramganj Melagor Thangpai Khlaima Lahar Patimong Patimani Koktuma Hangkor Porishoti Sabhadhipati Malkhung Chalonai Partho Dotto Bosaka Melagor Nikasha Pandani Kifli Mani Borok Hangkor Sabhadhipati Notoi Bisramganj Hangkor Fani Habanogo Thana Tongmani Aro Habanogo Thangma Jorabo Podonogor Amchayo Bisramganj Railway Station ni Faisingti Doi Faijak Malkhung Achumsa Malkhung Buskango Fairikha A Malkhung no Nogoi Logino Malkhung Chalonai Partho Dotto Bini Malkhung no Chungfrang Pala Tunini Kesati Khlai Bolongni Drain Faisingo Telangai Thangkap Phere Bolong Bisingo Telangai Thangya Hingke Hangkor Sabhadhipati Kotor deramung derana tongmani hni langma chona tongmani hni saka bini malkhung chaloknai partho dotto o lahar patimong patimani yagulo Bisramganj thanao thangai aro mamla khlaiei Hangkor Sabhadhipati Bisramganj Hangkor fa habanokni asongsak meetingo fai manjak phekya অল্পতে রক্ষা পাইছে তাই না জেলা সভাপতি বিশাল মানে বিশাল বড় বিপদ থেকে আমরা তিনজনের রক্ষাইছি বিশাল বড় বিপদ আপনারা কি মেলা করতে আইতেন লিসলে আমি দেখেন না এই সাইডের গাছের বাড়ি কোন দেখছেন নি হ্যাঁ হ্যাঁ এই দুর্বিজন তো লইয়া এই গাছে দিয়ে ঢুকিয়ে নেবে কোন জায়গা দিছে ওই রেল স্টেশনটা রেলগেটে বাড়ি আইছে কত আমরা আইতাছি তো হ্যাঁ ফট করে আইছে কিছু কোনো কথা নাই মানে যদি আমি এদিকে না কাটতাম তো তুরমুজুর হয়ে গেল না তোমরা ও ম্যাডামও গাড়ি আসলো ম্যাডামে না অবশ্যই এত বড় ঘটনা তো হয়ে গেবে আমরা তো সহসা ঘাবড়াই না যদি আমরা বাম দিকে না যাইতে পারতো না কিন্তু আমরা গাড়ি যারা ছিল তারাও শেষ তারা গাড়ি তো একবার সেট করে দিল ওটা গাড়ি করতে ঘাবড়ে গেলি তো মুশকিল সহসা ঘাবড়াই না ম্যাডাম কো কোন অফিসে আছে অফিসে গেছে না ডিএম অফিসে Khulumka hasani lukurangno nogni bagai belekino kaham sep tubi fekya St. Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karenyo hayungber ni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray khi suti cough test khayrni bagai namoshak shepshap tongo te test khlai rijago o hospital lo hatibar thagino eba every week no kisasuk chongjak shalo buirongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St. Joseph Hospital lo talburum na chennai ni specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno karibo o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarogni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai faidi kaham hayong bem ni sakdok sebmana ni musung khake eba tebashina musung khake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m.
Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham treatment ungo, operation facilities rock tongo, every month, Chennai specialist doctor hayo treatment khaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai.